Pozdrav svima. Pročitat ću nešto iz knjige Pisma iz Paname Mehmeda Begića. Kaže: ritam ovog mjesta plaši i začuđuje. Ne liči na išta poznato od ranije, vrelina i prašina su drugačije. I sva živa bića koja srećemo pomirila su se s činjenicom da je mjesto na kojem su rođena ujedno i mjesto njihove smrti. Bez razmišljanja, bez lutanja, bez imalo sumnje. Prašina i vrelina uzbuđuju tišinu i mir. Nama to čini pošta preko puta, izgleda kao trafike odrastanja. Čarobna u stvarnosti, dovoljno da se zaljubimo, spavat ćemo ovdje. Nepristojnost motela privlači nas. 3 gosta plus mi, ništa ne može osujetiti planove. Sutra ćemo znati kamo dalje, prije toga treba napisati pjesmu u njihovu knjigu gostiju. Pohvaliti vrisak i zahvaliti se na ključu. Nikad ne zaboraviti bitnost ljubaznosti.